Najčešća, a možda i najveća zabluda koju ljudi koji nisu uključeni u sport imaju kad im kažem da sam profesionalni triatlonac je da misle da moram paziti koliko jedem. U jednu ruku su i u pravu, samo što ne moram paziti da ne pojedem previše, nego moram paziti da pojedem dovoljno. Prošli tjedan sam na treninzima spržio 24.000 kalorija i ako tome dodamo bazalni metabolizam, to je otprilike 5.500 kilokalorija po danu. Pojesti toliko kalorija je trening sam za sebe. Ako si duže vremena u kalorijskom deficitu, pate i trening i oporavak, tako da to stanje nije održivo. Evo, na primjer, norveški trener Olaf Alexander Bue svojim pulenima zadaje treninge po količini kalorija koju mogu pojesti. Tako da ako recimo mogu pojesti u prosjeku 6.000 kilokalorija dnevno, onda on pazi da i u programu treninga potrošnja nije veća od te cifre. Nijedan motor ne ide bez goriva.